Atadwe yate dende yewura Ken ne form self ofai no file no endra no file ewo MPP headquarters na enkoma yedidie ma menchire mu manfo ntiase se me strong supporter of Honorable Kennedy Agyapong, but me MPP ni. That's right. Men joining MPP da, men joining NDC da, me a clergy by all standards. That's right. Na nia ama me what passion for that faithful man is about 10 reasons. 10. Me to me buasi ehwe sedia na brabo ne bibia to me buasi hwehwe ni nsemu eni bibia me ni obi achikwa. Me sorry ni obi achi so ni bi obam taku anasempo anane ho fe dabi. Nipa no sane ane so beba me mfaso eni afoforo ni nchirima. Eno ana me so we sofo we hene so ye president ansana me di wachi no na sa na me nyina mahwehwem ehun se edanu kwem pepepe. Papa no wode enidaso abre MPP. Eze so mu yinae. So te politics asepa wa man Kenya sunku bi aba MPP mu a so yo bi a enkasa ne amanfo peso no tag no ne nsema hodo a bibire ka wo mo hyedanti no mo keka se no oyo bi kura anko e na dwene so obete no so mfise bi asipen sa foforo bi wo kura no mo ni din no mo ni impact te second a edu baby kofo no mo breso ne ade o mo tete wo mo ho kotete party nketinketi aso amamfa so na hwe we ni sika na hwe ni nyansa de nimde na hodin wade aboa wo no ma besi sabre na nka dom sei edi na chide na nka obeye nka obeka se mo fa ni die mama de ya na emegina kontekro den so se ma na dwene musa esese ni nyina no onipa ya de a osayeye metuwe ade a mempe ni obi a okumdwafo digwa mempe sa ne ma no na Ghana politics na ye no a ye nim politics ye ka politics an ye kire na edin saye bebre ewom ne nguase ne sa ne ma no sa ya hwe ne antentene no a embanimfo edi akotin politics no eja bad legacy for the youth. Okay, very very bad. Ne edi kan pa me passion for him ne nukuridi. Or a very honest man. Only double standard. Say, kukuum we tuntum no babo ntina wabe feature debi. And now, or ye fair to everyone. On fahun se we ne yere. On fahun so ye ne ba. Baby a assembly da. Or the betu se ne o se da pepepe. Me pesa kofo no ba. Yenya no so nipa sa bebre ewo ya memwo ya ye di free fawudie mreso over 60 something years a Kenya ni say baby ye dia be wiewie ye ne a ensuo to ane ye bobra gatas na ye choke na ne manyina ginsamo na kwan bi ho a wutimu se on paper e kire se ye guso bato be ko ne ye nguso yenya nipa bi a omo ye no kwafo no ye fair te se kena enko man ki atwam ba bi adri enti eno no ya de a edi kan pa afi wo ye die suni so o ye dreamer okura vision onyo bi a sabe ase ne a ni obi atwera beto nanim ene ni obi aka office obetimi aka dia convince nipa no work just for political gain no on tisa o transhade edun se aprobo a wo hye ase se o konyina so ni di na chi a o hwe mpesua bia ne ne wo hwa ye betimi dia ye bibia ma ho to aba ho che adwene wo ni trim all that passion say Ghana your mind kitua bia ye resources bebre ye betimi minimize loans dia pekwan bi so ade ne ye wo e wo manim etim dia ye bribi e ma ho to etimi dia ba and such a person no say o mind no ye dia man yo sem dia growness ye hwiri kandi fo tisa opanyi ye bebre. Okay, ebebre pa enti no oye da esuni kase papa na oson da yenso a yeso oson na sa keka na sa keke o make sure say adeji sanya ade papa su be banfa so ama oni nipa de but obeye so we ni human awaye gina eto bi odi kaka ansa o se me mpese me yewi ampa be wato no bo ase no wahye ni nyina pepe na fi wa ya fe kata se hye ne proye o chiri kura so
wo sani ana kandi adwuma sitie se politician now we are send say businessman ko bia and ko be involved in so many corruptions abema niska what you say na so hwe oman ade kura ko di ni nsa na nsem no o ma adanse bi fa ade bi abrofo no de ba e be si ni so a ko betim di bi kura to so fisi ni mama yofo bebre yes ade no wo mo yes atiti sika no to se be ya campaign wo metim the influence in part to vote for him but Kennedy is not interested in those things because onim sesa o yes o twasa boni e de ama babu na dachi o man no any dachi enti o pese o hwe se fan ye e woni bibia mu sa woni ne san na ka no kra kire na no abedo wa po asem enti eni amadu no emumi ensan dikan anima boboso kata se hye ne proye na ni ye ho na eno nso ni ade a wo se edi ebibrem ni Ghana titru edi enya papa corruption se wo hwe sika kata se hye ne proye nti Ghana ye hwe no every day a politicians dodo na mpɛ ho asɛm nka no mu jane sa wo fi se eye normal no a edi ebekwachi enti amana kwa de se ye foto a ye wo so man se de bebo ye ho bra no eto atete na enwunu sa ye mpɛ ho asɛm nka enti ni pasei no ene sania oyo bi a on sasa onyo bi a circumstances betimi pushi ni se una say grad no kan wa kro makoye mu no try was nyesa mbepe president dinti na me pretend I will tell you straight sade no if it is black it's black na me personally me pesafo me neje safo no pa because me hunu say no aka be yesa aya nje on say uhuru me kakrai wo say tuntum fita ne yakua nim na bibia ye fine na boa ye nyina enti sa sunu ekuta no ema no ye kandifo a obetumi amagana yetumi asesa afri babia ye we mpompon so ayedri e de akobia e kron megidi say 6 minutes ema ne demfua esen eduba kuno a aka ni nyina MPP fo do mo kira mansan say wo muntu aba emfa ema wonum enam say owo passion say Ghana first Ghana ho do ewo nimu practically nye theory anani ji hu say baby a yedro no enough is enough esese Ghana ni ba ana bema oye businessman wo wutumi di ye na sika ba wo nsama wutumi di sika ne tena wo mamu a ehu bia masa wo de kwakwacha buruchiri ye farmer ye for Ghana nyina titru for kasefo no a beka kire emu dio watchi wo investment abroad wo investment wo abroad emu do wo send wo mutumi ye nyema embeki impact wo manimu a enipa wo man kasa kura di ehun fese ye ordinary people no wo mbetimi anya bi but owurei watena burochire epen enkropi so waye adwuma omayimu ne investment dodo na no wo kroyimu se obehwese oman Ghana benya no ho faso wo niema oye ono ane memo na say ni pase ye toto na se aye den enti ne toso 9 no owo Ghana ho do enti we ne kasa mu a eno na etobri bia kane no ano nye na adwene so obema mpanyin no na hye no a ma okasa with passion na kasa ntra so nti afofo pi e de tag no na da bia me 2 MPP for no for say it's a big mistake for them to do that sadia no okeka ye no so otin yo so anti yo he did a dirty job for MPP to be in power so they must be very careful with their language about him so ewiase no je nipa nyina na benyi nipa wo kokuduro edi no kura betimi akonkoden amomo party atimadu babia du no that's also wo begina wo befa no wo mfa no shoka say okay because bibia betimi asi ana owura no so gina wagina no enye MPP nti no wagina wo ade a me pena sem ne say wo mu nyina talk about MPP party on Waka Ghana with a look at his statement never compared other 11 or 8 or 9 10. You see said the message of Kennedy is very clear to the people said this is the kind of leader we need at this particular time because all Ghana who do and MPP although MPP ne there was support one there but ne dono Ghana oh my gracious me enti me no ka say NDC for bebrempo are ready say
say MPP the ndi die be ma Ghana no ma present candidate and ye womuntumunda campaign womuntumunda Ghana for na be campaign no e dey ma MPP if he say omanfo abemwo bu ewo excess sa aba ewo nanado baumia administration, that is the truth. People are so discouraged. Eti the more who defend that woman who couldn't do this over man for chow now provoking for more. But Kennedy Bemuno a shape system no a bringing hope. Ama betterness and for war against MPP no is gradually going down. It tells you that the man is really the man of the people. I was the team respecting no. Etino bigi the same animal so beki kabia ma one more baby omu jina no.